Motora, PH put. Najviše adrenalin. To jednostavno od malena se zavoli i uživati u prirodi. Prvo šta se ubraja, znači uz motor kad se kupuje, prvo bitna je zaštitna oprema. Kupio motor i kupio opremu, sigurnosno tu. Zaštita prije nego što sjedem na motor, to je normala. Ne smije se sjest na motor bez full opreme. Ima opreme, imaš bez opreme ne smije se voziti, znači full oprema mora biti. Podnjača, kaciga, rukavice, čizme s posebnim. I tako da kada dijete padne sa tog motora, to je njemu ništa. To je isto kada upao u pijesak, neki ustane, otrese se, ide dalje. Ovo su manje šanse da se povrijedi nego na primjer na fudbalu. Šta još? Mi imamo mogućnost u Bosni i Hercegovini da djeca sa 14 godina počnu, imaju znači ispit za 50 kubika motore. I tu da se vidi sposobnost tog istog djeteta i da li je spremno i da li može učestvovati u takvim nekim aktivnostima. To nije upao, taj nije ni vozi. Jedan od najboljih sporta. Da ne bi sjedili znači u kladionicama i da bi što više osjetili prirodu, druženje. Ali ozbiljno, na tebi to ne mogu pisati riječima. Ozbiljno. Se ima oprema, bolovi ne budu toliko i kad se pažljivo vozi. A kad se udalaše, onda... Djeco, znači, ko prvo da vam reknem, dok imam gramatiku dobro. Ovo, štitnici na gušću, kreni gušću, evo šta se... Znaš kako, zjalavo. Da završimo rad motocross staze Za svu djecu koji žele da pristupe tome. Da otvorimo motocross stazu. Imamo nekih planova dosta u izgradnji smo trenutno za stazu radimo kod nas dole u Mauči i tako. Da završimo stazu, potrudit ćemo se da to realizujemo. Sad u projektu imamo i stazu da radimo, da iz vožnje u vožnju imamo sve više i više prepreka, više i više izazova. Naravno, bit će pristup otvoren svima koji su ljubitelji ovog sporta. Imamo tu našu motocross stazu koju uređujemo. Ako Bog da dogodine bi je trebali srediti. A da ti iskreno kažem, da ne bi bilo ti slučajevi koji su se onim momku desilo u da mi svoju stazu napravimo u što kraćem roku. Šta je prvenstveno u ovom sportu? Ljubav prema prirodi. Ajde, stođe. Na teritoriji gdje će biti enduro cross staza. Enduro klub Dirten Laut. Pa za enduro klub Dirten Laut cross staza. Smo uspjeli istarupirati da se skicira ako boda staza. Trenutno okolo.
Hoćemo okolo da očistimo ovo. I da ćemo krenuti polako sa stazom, ocrtavati kako šta. I hvatamo ovdje do ovoga gdje smo se okrenuli. I opet do onoga gore znači. Pa ja ove dvije krivine računam ovako. Ajde Hamza, čistimo ti put Hamza, ajde! Ovdje nema za obilačenje. Ima da se ustavimo. Ne, začemo prvog ono kako da. Šta misliš kad ćeš dobiti motor? Pa, kad budem slušao. Neki projekti da se gledaju i to. Znači to je jedna veliki plus kluba. Znači zajedništvo to, razumiješ, 10 ljudi koji su konstantno tu. Danas je to teško. Ja. Ne prekinut će.